na mundu uyu no nginya muko na motivation. Mu first tobe tutikire ndiweta Ruto ena motivation total ya kuita gite yake total 100%. No nginya uge mundu wina motivation ihitukitie yake. No menye kuruta mundu gutunya mundu kindu ni hinya ukira kugira. Kwa mundu uri anyitete karamu haka. So na advantage ya incumbency. Yes. Inyo mwenda kumutunya karamu kau. Kogo no nginya mwambe mwefanye. Na nkyo tuiga tumahitia tumweta tutu. Twakuga tiruri ni woya region ile kwa na kuleria nyingi fiu. Wamba warenga kura milioni 2 ni kwamba kugati twabe tuherishia mairia ingi. Why would you make a mistake like that? Unless no kibiroria mundu wetagwo ritwa kuga ndigividi. I mean sincerely ndu akikowe honest nama urenda kweheria mundu ucio. What you should be doing ni kuashia mashito ciothe okiama giuke na mundu wakio wingiri ndu ririkana cia mashiti ni hinya muno kiama gicida ndira haria gite kiguru barere ya nene ya ciama niti ici ciena guku rungu giti kia MCA kia MP kia governor icio hau nio bare koragwo no haha iguru ri na ndu bagira example ya UDA ndauga 2022 twaina ciama 20 something Mount Kenya tukirwa kuiti tukirwa no haha iguru andu ni matuite ndio twakiri mwana ungi na deri tukiamba tuigiro parking no ri andu ni matuite ithu twina guku Azimio tuzimite hanini no andu aregi ni mekitete 88% andu aria maikirie kura kana we wake makiri kura wake makiri maikirie kuria mendaga yakikoni twanyihitie na mbeo no regi no magikirie muno. How can you imagine? Akikoni twari reduce ciama tutige kiama kimwe tuge no UDA ikomobilize andu tutige makigi kirima andu ayo ni njue kuri andu majikirie kura majira mshima gitigia kuwe no ndeki no haha iguru ri kiri mwena uri ungi mundu ucio agikodi tutiari agikodi amumiritie ri nage kirie kura hu ha iguru ni agekirie so agikotwa ashpanga mu rufango wa 2027 ri tugifara mu rufango wa 2027 tukinyihagie kura jitothe heka ni gutukiria heka